die Kubor na geschlem jong unongsan hima. Uway unong rep somarit na rilom garo unana drobi marak la syajid ag sarkar India baniok priang ag khusnam Padma Shri. Manla usnam hashwa ke jing rakhe ag Republic Day ke sarkar India ke jupun banai ki kerteng jo ki nong yo ya ke khusnam Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri shigi breu per. Ya kita ki khusnam na ju ai du president hau banai leber dan yayong manla usnam Rashtrapati Bhavan. Mendau snam kidan nyawngut ki beyo ika khusnam Padma Vibhushan shiphongut ya ka khusnam Padma Bhushan bat shispa arngut ya ka Padma Shri unana dro de na kashnong ka bahap apo ka Tikri Kila block a West Garo Hills bat une unong rap ula thong kumba lai hajar saus pa tali ki ding so marit aka jaka ka badan kumba san ikar ai une unong rap lan rupoi snam kerta ula sedang manthung so marit na du isnam ki bomenchwa bat haka pasdang la pelut kumba shipo hajar bat la thung shispa tli kitan riding so marid la ong bau new nong rap umju pundan kam ginu ki kinja dawai na do pasdang bat upundan kam bet de gisbo mariang kumba kalau menta uwei po wei ding upen mi kumba lai kilo tam uso marid bat manau snam ujiyo kumba shipo hajar kilo ai